Hello, so piglanaw tunin jong thusim khat anangai khom ki ni te. Thusima nalut masangawin ka channel a hi ahung lut tha an hi a hi le like, share, subscribe tum senin anabol chi te. Chule thusim hi aban cha inangai wa inmujing theina divin notification bell icon all in jong na ko yo te. Tun thusim langa hung lut taw hitin I thusim sei diu chu hi a hi le Jesu Krista hin khutusim a hi. Isa sa saw ingai sa saw hi jeng jong le apat na apat achai na ke gia ngai lut zala lunglut ta na ngai chi ding in angwa khong tawe. Tun thusim chu na pan taw te. Jesu Krista pin chan chu hiti a hi. Anu Mary chu Joseph to kicheng dinga kitep sa ahin la akigop masang thlonin lagaw thinga kon agai chu Marian akihet do tai Joseph wang hin hidabang thu hi alungin jong agel phapoi ahin la phat ahong chi chi in Joseph min jong ahin hedo tai Joseph hi mikita ta milung thing mi phata a hi ji in alungsit pen akingai pinu Mary chu thlangphonga mipi sei thanga ding wang anom poi ji chun guthima Mary chu kimupi a akitep na thlon su ke a ki hian pi ding agotai Joseph min hitabang lung agel lai ta hin pakaya kon vantil khanin mangin akimu sa in David chitha Joseph Mary khu kipuya ji a nei din tizahi helin ji inem itile thagaw thinga kona gai a hi bove chapa khat a hin ding amin Jesu na sa ding a hi aji chu ama ta hin ami te achon sit na wa kona a hu hing ding a hi tin a sei pi e chule amin Emmanuel kitiding amin hi pathenin ei pi naw ve tina a hi ati chuin Joseph jong ai mut ahong kha phanin pakaya kon vantilin ahil bangbangin abolin Mary chu jidingin akipui tai Marin chapa anei masangin nupa a kitimat nawang anei khon pui Bethlehem khopia Jesu ahong pengin chule Juda gama Herod lengpa vaipu laita hi nausen chu ahong pengin amin Jesu asa hlon tai chuin nisolama a sium dol he mi ho Jerusalem khopia ahungun Juda te lengdinga hungpeng nausen chu hoya tam ama pin je a nisolama a si hungkila a kamu uwa nausen chibai bo dinga hung ka hi vetin a sile khathim hon asije chuin Herodin thimpu hole mipi la adan thule khathim ho ako khomin Jesu chu hoya hungpeng ding ham tin adongi ama honjong adon bunun Juda gamsung Bethlehem khopia hungpeng ding a hi tin adon bunwe chuphanin Herodin asium dol he mi ho chu atumin munthip lai khanin akimu pin asi hungkila dan le nausen chu hoya hungpeng ding ham tin asile khathi mi ho chu adongin a khol chilin nausen chu Bethlehem ma hungpeng ding chu a hetai ahin la apin na ding mun chetwang chu a henai poi ji chun asile khathim mi ho kom chun chiwin lang nausen pin na chu phatichan ga khol to un keizong kachi a chibai ka ga bo na dingin namu do tengule neihung sei pi ki nu vintin Herod lengpan a sile khathim ho chu athula tai ahin la Herod henglam a ho pa kitlo na diwa pathinin amangowa ahil chaun Herod lengpa lam ho pa talowa lam chom lam a hovin agam langowa akile kitawe
si dol he thi mi ho chi nungin pakaya kon wan til khanin Joseph manga akila in thovin nausen le anu puizin lang Egypt langa zampin kahin kokit masang sen ga umpi tan azi chu heronin nausen hi sumang din angai toy ati pi tai chuphanin Joseph zong athovin nausen le anu apuizin zanlaijin Egypt langa Herod thi ka sia aga umpi dingin azam pi tai alang khana si dol he thi mi hon Herod lengpa athim thlao het do phanin Herod lengpa alung hang be se jingin asipai ho asolin si dol he thi mi ho koma nausen pin het do phat chet chuto kitu chenin asim tu in Bethlehem khopi le khovel dunga nausen pasal kum ni a thla anuilang se athat gamsa tai ahinla pathin umpi le panpi na zalin nausen chu Herod lengpa ang sunga konin pathinin ahoido kitan ahi phaleni kho ho anachal chalin Herod lengpa le nausen thadinga hol ho anathigam tai hichun pakaya kon vantil khanin Egypt gama Joseph aumna a amangin akimu sa in nausen le anu Israel gamlanga apui pheikit dingin pathinin avantil khat asolin Joseph manga ahet sa kit tai Joseph zong akipat paizin pakai van tilin asei bangbangin Israel gamlang zonin akile kitawe ahin Judea gama apa Herod khela Archelaus lengchan azado phanin Judea gama chendending Joseph akichan amanga ma akihil cha ji chun Galilee gamsungzo azonin Nazareth khopia acheng tai phatleni kho ahongchal chalin John Baptist kiti pakaya kon thane na kipe hohil khat zong ana ome ama chun mipi ho gamthip noya thu ahil hlang len nachon set lungkhelun ji chu wana lengam chun hikom ahin phatai alampi simtu unlang alamlin simjangsan koizun ati hiti hin John Baptist song hin hu hingpu Jesu Krista hungna dinga mipi ho gutupsa omna dingwa thu athlang samlen ahi John Baptist hi iga het be diu khat chu Elizabeth le Zechariah chapa hi in Elizabeth le Mary zong hi Bible agi mudung zuijin nulam khanin akisiji hizi chun Jesu le John Baptist song hi sopi khat ahi hloni ti Biblein akimui John hi ga het be ding khat chu mikidang ta khat zong ahin chule asangkhol chul a akivon hi sangong saumul ahin akongga savun chule a anne ho khaw khote le gam khoizu ahi chule Jerusalem khomi te le Judea gam pumpi chule Jordan gam kol sung pumpia konin mi ho zon hinga hungwin achon sit naw aphung cheun Jordan wadunga zon khunin baptize achang jive hichun Pharisee so le Sadducee so zong tamta John hinga baptize changdia hung zonin amu phanin aza owa vogul sisun ho khununga hunglung ding pathin lungsat na ko na zamdo dia thu namop mukoi pen ham nalunggelo nato gan phung doon Abraham sun kihina chu tin nala owa ki holimnan nei davin kaseipi nahi ve pathinin hichi sung ho giya
Abraham chila a asim the a hi chule thingphung tina hei cha aki phut su tai aga phalo chengse ki phu hlu a meilhum sunga ki le lut ding a hi lunggelo phut chet na a tuiza baptize ka chan sa na hi ve keiba na hongding pawang khu keisanga gamchinga chungnung zo a hin kei hi akeng chut te ni sudinga kilom zong ka hipoi ama chun lagau theng le meikonga baptize na chan sa diu a hi chule akhuna changjap na achoi jin phola chang zap ngim selin tin chuteng changta ho chengse changpang sunga akhum tup ding a hi chuteng ta le asi chengsi chu mit thailo meilhum sunga ago wam ding a hi tai ati hitia zohonin mipi ho thu a hila baptize abol pe nin zohonin asei sei pa jesu chu galili gama konin john hinglam jordan lui chu a hin zonin john khuna baptize changding in ahong phei tai hi wangin john anu thu phan keizo nang khuna baptize ka chanding se a kei hinga nahungi ati ki phalam le kinyau sa ta en jesu chu adon buni jesun jong adon but pajin tun hiti hin mul so po vin azi chu hitabanga hi pathin de chan ibol bulhing su ding a hi ati hichita chun zon jong anom tai chilaya zon to jesu ki ho nahi ei ho christian te dinga ki hil na dinga phata khat a hi azi chu zon chu leisit mi hi mama a hin jesu chu mi him limlim melin umzong le pathin chapa thagau thenga kon kijila pathin thisan le mi him thisan ki hal a hin te ka dinga chu johon chu to jesu chu te ka theiwang chu hilo a hi hizong le pathin thu guilhun theina ding le pathin program alol hin theina dinga jesu chu pathin chapa hijing zong le zon khuna baptize achan ngai te a hi pathin chapa hijing zong le nangleki chonsit na ngaidam na dinga pathin chapa jesu chu ta sa mi ma hungpeng a hi ta sa mi ma hungpeng a hi ta je a chu mi him nangleki bangbanga hin kho man hi tai hizi a chu pathin chapa kitijing zong le mi him chapa zon khuna baptize hung chang thei a hi jesu baptize achan jowa tuya kuna hung pot do jowa chun ama din van kon aki hongin pathin thlagau wa khu banga hungkum thlan achunga achui chuin vana kon oging khanin ama hi kachapade ta a hi achunga kalung hlai tenge je athu ngai jun ati tuni adinga hichene chun anangau hitin part 2 zong hin seikit deu hin ananga ha jingo hite part 2 a hin seikit deu chu hi a hile jesu satanin a thlep patep na le anato ho hin sei deu he tua bo hi part 2 langa bo hi hungnom che ding hi in gin ngai ta le pon thoten ananga jingo hite ka channel apat na ko na chane ke gian hin vet che na chunga ki pa thu khan se je